Hello everybody, Khurumjari. I Ashokumar Singh. Welcome to Cashback mobile application. Friends, masigi application asi yamna phaba application ni. Multi-level network industries ki amadi networker amagi khwaidagi chawba application ni. Masigi application asina thau phangjaudraba amadi dukandar loina na recharge tawraga paisa tanba pamjaba makhoi damakti yamna phaba application ni. Application asi sizinarga chawba team amadi lakho paisa tanba yai. Aduna tanabidamata application sizinarabta igi refer code amadi mobile number ai screen asida uriba sida is engonda direct contact tobiraga khangba hen khangba yagani amadi application sizinaba yagani application asi sizinabane khoida kannaba camera piri madudi ahanbada no investment masida is khoina investment tobagi amata yaude ani subada no product purchase haibadi sida khoina pot ama leiraga mingonda yonbagi haiba ma yaude ahum subada non stop joining haibadi aduki matik phaba apps oibana masi aduki matik joining lakani. Number 4 non stop joining oibagi matungina non stop income lakani. Number manga subada masina application asina ikoida non stop working haibadi non stop joining leibagi matungina tawak subusu hengalakani aduga aroibada application asi aduki matik chamba amadi mipum kuding nasina biya application ni pick cover application asi aduki matik application me ama yaori masi de koina kannaribasi no investment no product non stop joining non stop income non stop working simple application in all one in one ko hai iba mayam asi mayam na gyan tabira muni application asi season review kamai to season gada hai bada application asi play store dagi download tobiro select register tobiro aduga fill up the code sponsor id ge code tobiro aduga isa ge detail menjelaga application to submit tobiyo aduga natraga save tobiyo adu betara ge isa ge id ma create tobuni adugi matungina application asi am laina season aduna ikoina kanaba degi loba yagani application asina ikoida aduki matik kanai aduga channel asibu nongni yengba targade channel asibu subscribe tawbiu bell icon su nambiu like or share tawbiu amadi aigi mobile number da contact tawrga khangningba gyan ta da yaurgasu khangba yagani amadi anytime ngonda whatsapp amadi call tawbiduna khangbiningba khangbiba yagani application asi aikoina matogram turga igi isagi account ama create tawudage igi profile to upload tawudage habidi matang dai uji video asig matuna taksake ahamba dai koina play store dagi application asi download tawbiu application download cashback iraga aikoina application asi ma download tawbiu aduga application asi install tawbiro mobile da install tawruba matungda mobile da install tawruba matungda aikoina application asigi magi keno khara habidi darkar hoiba khara aikoina hana mangja haigre id ma create tawudamni account ama create tawunabagi damta koina ina hana haigre huzik application asi huzik ina install tawraga hana leirabani aduna application asi install tawrabani install tawruba matungda huzik application sai hangjarage ai application asi select tawre tawruba matungda application asi huzik hange application asi na hanga ba matungda sidaisda magi kano magi page adu hangani page asu da koina paytm gumna yamna chamba sidaisda mobile recharge gas electric Flipkart Amazon na chingbe koina pochi lening ba anatraga recharge tawning ba cam sinari huji ai ahamda amathaki line ahum sidaina select tawja matung sida refer code anama thorkani sine koina reference code hai basi aina topa mi amabu join tawna bi tamta reference code adu makhada laire sigi reference code asidagi ai sagi kanoni huji hang yar si reference code ni sigi reference code si koina share tawna bi from the arrow mama yaori basi de koina namaga share to bi agani sumaina koina reference code asi lokthok bi ai season bi ai adugi matung tabada koina reference code asi whatsapp natraga khangna chana bada piraga masu application asi download tawlaga sin bi ai application asi download taw matung hana mobile number am di reference code hana kani adu fill up taw matung isagi id to create taw bi agani yamna chamba application ai music aigi account da balance ta kamaina paisa add tawda ga habdu tawjagi add money da click taw matung da music da thorakani case kano da koina matau kram turgai koina balance add tawni habdi matang dani am dai music add money da salam dul pachama gi hana tawjage chama gi sinama matungda PayPal hariba sidai de koina nambiro mati masdai de koina credit card ataga debit card ki through dai koina paisa si balance si update to bi ai adugi matungna sina bi ai hojik tawgra matungda gi detail ama tholakani detail aduda debit card natraga credit card ki detail adu tholakani adugi da koina anuba account amatang sembi betare account adu sem nabi tu makada create an account haina thariba sida hana nambiro sida is the nam matungda mana data ma tholakani fill up tawna bitu adugi data do koina fill up tawbi betare sida ahamada hojik koi ki debit card ki number du nambiro aduga gi profile me amadu isana update tawbi yare amount the soidana yamna tapna tawbiu thoina sida kanna pakhaninga widi
सिदैदा हमदैना आइगी डेबिट कार्ड तो एंटर तौरे एंटर तो मतुंग दैगी था की एक्सपायरी डेट अदु सीवीवी नंबर अदुगा आइगी मिंग लास्ट नेम अदुगी आइगी एड्रेस मैम से इन स्टेट नोइने मेंशनले मेंशनले मतुंग दैगी स्टेट अमदी ऑलरेडी मथना थोक्सरकनी अदुगी मतुंग दैगी ईमेल एड्रेस अदुगा पासवर्ड नचिंगबा इर मतुंग दैना टर्म्स एंड कंडीशन तो इन एग्री तौबो तारे यारे हाइबो तारे यार मतुंग दैना सिदैदा एग्री एंड कंटिन्यू हाइबस दैना सेलेक्ट तौबो तारे एग्री एंड कंटिन्यू से सेलेक्ट तौर मतम दाइगी अकाउंट अदु अपग्रेड तौरगनी हाइबदी अकाउंट अदु सेम बया लोइरगनी अदुगी मतुंग नै सिदा मोबाइल रिचार्ज तौबा गैस इलेक्ट्रिक बिल नोइना तौबा यारगनी हाइबदी ngोंदा बैलेंस तु पचाम लाखनी आई उजी अहान बोइनो उचगे अमा पचाम की सेलेक्ट तौरे अदु सिदागी बैलेंस तु पचाम राइट साइड मथक तु पचाम लैरे सिनि सिना बिल पतरा की आई उजी बीएसएनएल मोबाइल दा रिचार्ज तौजगे मोबाइल नंबर इन यावजरे याव बीएसएनएल दु सेलेक्ट तौरे सिदा याव मियाम सिदा अपाम सेलेक्ट तौबिरो एयरटेल बीएसएनएल वोडाफोन अपाम तौबिरे उजी बीएसएनएल मोबाइल की ओइना रिचार्ज तौजगे मखाद लुप तरा इरे यामना थुना अइना सिदिदा मेक पेमेंट सिदि नम मतमदा सेकेंड अमा अनि नत्रगा मतम खरगी मतुंदा आइगी पैसा दु कखिने दुगी याम थुना रिचार्ज तौबनी हाइबदी अतै एप्लीकेशन गुमना कुइना लैते याम थुना कखन हुजि हुजि अइन मेक पेमेंट नमे नम मतुन यंग सेकेंड अमा कखि मनुंदा लुप तरा दु आइगी वालेट का खरगने दुगा मोबाइल दु रिचार्ज करे तु रिचार्ज खिबगी सिदैज देंगोंदा मेसेज लाखरे मतुन सुमाइना मेसेज लाखनी अदुगी मतुंदा कंफर्मेशन मेसेज अमा कंपनी ने थारकनी सिदैज लाखरे सिनी कंफर्मेशन मेसेज अमा सुमाइना एंगोंदि कखिबगी लाखनी सी यमना दरकार होय इचम चमना सुमाइना यमना चमना सिजिनबा याबा एप्लीकेशन नि यमना फबा मी खुदिमना सिजिनबा याबा एप्लीकेशन दुगा हेन्ना अखोइना यम वाद नि युमदा फमना यमना कनो तौदना आइगी मखागी अमदी आइसिना टीम नोइना पैसा तानबगी कनो दुनी सिदैसी सिगे एप्लीकेशन ख्वाइदि अंगक पोइना कानरिबसी कइनो हाइबदा मल्टी लेवल नेटवर्क ता लाखपसे अखोइना आइना एप्लीकेशन सिजिनर मतुंदा आइगी रिफर कोड तुना कनागुम अमबु सिगी मतंग हाइरगा माना सु सिजिनरगा माना तौरिबा टीम हाइबदी माना सिजिनरिबा पैसा मयाम रिचार्ज तौरिबा अदगी शॉपिंग गुम्बा ऑर्डर गुम्बगी मदुदगी कानरपसो इमोंदा फंगबजे सिनि यम आई हुजि मखादा आइगी डाउनलाइन ने आइजु नुबि हुमनी मरी द मंगारी ने एप्लीकेशन सी डाउनलोड तौबदा इ मखादा मी अहुम मरी लाखबजे इन मयाम उचरे सुमाइना लाखनी आइगी डाउनलाइन गी लिस्ट नि यामना फबा एप्लीकेशन नि आइना हाइबसी मयाम थाजबियु अदुग एप्लीकेशन सिनाबियु हाइबदि सिदिस दे कोइना पैसा क्रॉस तौबनी हाइबा अमत लिते केनिंगारि ते एप्लीकेशन सु डाउनलोड तौरो मतुंदा मागी रिफर कोड अमतंग सिजिनरगा एप्लीकेशन कोइना सिजिनबिगि वानी अदुग आइना सुमनि इचम इसागी रिचार्ज बो तौरो अतोपा मिगी रिचार्ज बो तौरो इमोद कानाबदु आइना लौबगी वानी सुमाइना सिगी एप्लीकेशन सि कोइना सिदा सिदे अपाम डिटेल आइगी डाउनलाइन स्टेटस नोइना यंगबे यारे यंगवाई गिजिक लेवल दा मी क्या ले लेवल सुमाइना अखोइगी लेवल स्ट्रक्चर दु यंगबे यारे आइगी लेवल दा आइगी मखादा आइगी डाउनलाइन कयानो अदुगा कनानो हाइबदु अखोइना चेक तोबे यारे सुमाइना अखोइ 6x6 मैट्रिक्स नि अहान लेवल दगी लेवल 3 फो लेवल अमदा 10 हाइबदे 10 चामा लिसिंग सुमाइना 10 मल्टीप्लाई लाखदबनी अदुगी मतुंग ताबदु हुजे अखोइना मथक्की केनो अहुम जिदा अखोइना मथक्क चिंगिबा केनो अखोइगी डॉट अहुम जे सिदे नंबीरो सिनम मतुंग दे अखोइगी सिदे अखोइगी प्रोफाइल सि अपडेट तौजी हाइबदे गी सागी प्रोफाइल अपडेट तौजी अपडेट तौनबगी दमकता माना सिदे पीरिबा पेज तगी मखादा ख्वाइगी अरोइबदा सिदे गी हाना आईडी क्रिएट तौबदि यावबदि हिमेम यावरे सिदे एडिट प्रोफाइल अनम यावरजे सिदे नंबीरो एडिट प्रोफाइल सि नम मतमदा आइगी प्रोफाइल अपलोड तौनबदा पेज अमा हांगानी अदुगी पेज तदैना आईडी क्रिएट तौ मतमदा इखिबा मयाम दुगी नत्तबा तोपा लेमौबा वालौ मयाम फिलअप तौबिरो हाइबदी बाबागी मिंग आइगी नॉमिनी आधार कार्ड पान कार्ड अदुगा डिटेल्स मयाम सिंग अदो सिदैसिदा नोइना फिलअप तौबिरो हाइबदी मागी अहांग मयाम से अदुगा आइना मखादा लास्ट लाइब सिदैसिदा अखोइना सेव तौसनबिरो सेव तौद्रिंगी ममांगदा आइना उंतंग चेक तौबा फै मरमदी स्पेलिंग सोइदनबा कराइदा करी लालिगे हाइबदु सोइदना उंतंग चेक तौबिरो अदुगा सेव तौरगा अखोइना आईडी कनदु तौबियागनी अदुगा ये थमदा प्रोफाइल की नाकंदा बैंक अनम यावरिसिदा नंबीरगा आइगी सागे बैंक की प्रोफाइल अदु अपडेट तौबियागनी आइगी अकाउंट नंबर हाइबदी आइना हेंग तौरिबा कनदुना फंगको पैसा दु अकाउंट दु ट्रांजैक्शन तौनबी दमता सिजिनबे यारे सुमाइना अखोइना सिजिनबे यारे अदु एप्लीकेशन सि अपडेट डाउनलोड तौबिरा मतुंगदा हेना खंगबा यारगनी आइना हाइबसि हेना मुताना खंबा आइना हाइबसि कितंग गाइडलाइन अमा ओइना हाइजब खकी वानी सुमाइना आइगी मखादा आइगी स्पॉन्सर आईडी हाइबदई मखादा कना रेफरेंस कोड नो लौथोक सुमाइ लौथोक यारे सिगी रेफरेंस कोड सिजिनरगा कोइना तोप मीबु जॉइन तौंगदबनी असिनी यामना चंबा एप्लीकेशन नि अदुगा लोइना चैनल असिबु मयामना पांबीबा अमदी येंगबीबिदंता हन्नन थागतचरी लोइना आइगी मोबाइल नंबर अमदी ईमेल एड्रेस सु सिदेसि यावरे मयामना खंगदबा लेरगा चेंगोंद कांटेक्ट तौबिबि यारगनी अदुगा आइना थाजबा अमना एप्लीकेशन असि मयामना डाउनलोड तौबिगनी अमदी एप्लीकेशन सिजिनरगा कानबा लौबिगनी हाइबसि आइना थाजबा लई अदुगा लोइना मयाम पुनोपु हन्नन आइना थागतचबा फोंग्रिसरी थैंक यू ऑल